to my YouTube channel. Tu nini ko ahi adi di a tulai ta a igam chung chang le inam din munu gam idel nau chung chang thu ahin a them chakhet kalungel ka hin sei do nom kinin phatma sa injong kana sei jing ta in tulai ta ahin adi in namlam kai ho ahilovales civil society organization ahilova hele hiti achu nam ngai lu mi zat ham khat lunggel ho hi ive na hi le lunggel za chum chum chi ine yuvin ade in tu lai ta hin lunggel khat ho chu iphiam ti a hi le mi pi public ki patna public ki phina nam ngai lu na zala public mi pi ho zo se ki patna igamu ai lo le sa idel now ut idel now chung changa hi mi pi ki padu ngai tai ti a lunggel tam ta nei zong yum vin ai lo wa he zong la alang khat ki na chu tu lai ta a talks ana ki pando su group ho akuna nam sipai ho akuna ana ki pando su lang chi pi ding ti loi hi group ni lang hen tawin hi chi kala hin ka ive na hi le hi nge inam ngai lu now hi mudo thezin aumin mi tam pi hin civil society leaders ho ahilova hele mi tham ho hian lang ahilova le social activists mi izat hi zong le inam pumpiu ingai lu now hi kamuda in ke ma ta zingin zong nam hi ka ngai lu ma zingin inam ngai lu now hi asange ti hi mudo thein aumin tu lai ta a hi ti a chu campaign bol ho zong pa chat ta hi vin nam ngai lu ta hi ve ti hi pa chat na thu ka sei do no min ahin tu ni ni kho aka sei do nom pi pen ta chu pi ham ti a hele hita banga nam ingai lu wa inamu i kho sa bang wa hin e sim pau pathin le inamu tung ding pa inamu tung pa le inamu chunga thanei pa pathin hi gel kho hitin ngai lu hitin kho sa lew hen inamu hi lo thing de hi ti hi tu ni ni kho hin ka sei do no min he is it tu ni ni kho hin mi tam pi in tu masanga jong chun kana sei ta in igam muna diwa ikido piu igal sat hi meithal mei lo mei pum ai lo vai le mi him thani na le tha na gal bolding a hi ti a mi tam ta sei loi ka za in whatsapp group ho a ai lo vai le hi ti a chu mi him ki ho lim na ho a sei do tam ta ka za in social media ho a he nge hi chu mi him lung gel a hin mi him lung gel a chu hi ta bong chu hin mi pi zo se public ki phinding ti ho him him lung gel hi tu ni ni khon wang pathinin e ngai lu zalwin tu chung igalu hi pathin ama ta lagawin kukinam mi te i hung vilovin ama ta in inamusu to ding sim do ding tun do ding ti hin i hung vilovin hi je chun tu ni ni kho hin mi him lung gela thil tam ta zong le hi chu mi him lung gel ho zo se hi pathin lung hlai na hi lo vai le pathin lung de hi lo vai le khat cha lo thing lo ding a hi ti hi tu ni ni khun ka sei do no mi na he hi je chun tu ni ni kho a ka sei no pi pen ta chu mi him lung gel sang a hin pathin e ngai lu pawin e kho sa naw thu pa zo hi gel kho hi tin pathinin e ho akuna ipi adeya ipi e bol sa no maham ti pa hi inam ingai lut banga hin pathin hi ngai lu hitin hi la hen pathinin ima khodiu hen lang i bol diu dan ho zong e hiluwa e sei pi diu pathin thu hinung phot lew hen i thil gon ho hi i ma chalwa lo thing ding bai hian cha lo thing ding hi ti hi ka sei do no min hem he je sun tu ni ni ho hin ka so pi te ho ka nam mi pi te ho nam lam kai ho chuteng le mi pi ho zo se kwa ma ka sei do nom chu tu ni ni khwa e ngai lu pau pathin hi van noi pum pi sim pa le thil zo se nei pa pathin a hi in tu ni ni khwa e ho india government ko ma ikiphin go duwa ai lo le van noi mi pi ho mu dinga ki phin nei nei go duwa a hi lo wa hi le mi pi lung nok mo na so do ding itiu pau zong chu he nge mi him lung gel chun gel thei kha chu hi nai ai wangin pathin lung thlai na hi lo wa hi le i ma cha kan lo ding i ho gen thein ding le thina man na inei na thei bet diu hi ti pa hi ka sei do no min he hi je chun tu ni ni kho a hi
gam e pe thei pau pathin a hi in mun e pe thei pau pathin a hi in ta asale lagawa phat the e bu thei pau chu zum pathin bo hi in ama lung hlai na le ama lung de ya chu inam pum piu hi iki le ova ama lung de ya hin kho iman ova e ma mi mala jong pathin lung de ya chu hin kho iman tingule inam lung de ho le inam khan kho pa hi pathinin eisu tu uwa gam tum hi zong le emu imu di hi ti hi tuni ni hon ka sei do no min he hi je chun mehim lunggela kinep na chu zat zat hi nai hi zong le ta san na hi thu pi hi ne hi pathin i ta san naw hi iki phu de wa iki su di uwa e ho iki su thing uwa i gam sung i su thing uwa pathin lung de ya chu hin kho i manuwa mabana ito diu i bol diu hi zong le pathin i EPA bol sa nom ham pathin thu sei pa chu i zui wa hi le inam pum piu hi lo thing de hati ka sei do no min hi tuni ni khon mi hem lung de in thil iza za bol hi tin ki phin na sang ta nei hi tin mei pum mei thal mei lo pan hi tin gal thu pi ta in sa zong lew hen pathin lung thlai na hi lo wai le e ho gen theina le thi na hi bet min tin lo thin na hi de lo ding hi e je chun i lol hin theina diu chu thugu khat bo ome chu chu pi ham pathin lung de ya pathin koma i lu duwa ama koma i thu muwa ama koma i ki pi lu duwa ama thu se inga yuwa ama ni pe bol sa no ham ti pa chu i to over i zui te ngule pathinin agon sa thil zo se om su kya ye ti hi tu ni ni hun nam lam kai ho nam mi pi ho mi zo se anga ka sei do no min he ka so pi te ho he je chun tu ni ho hin pathin e ngai lu naw hi gelu hitin mi him lung de ya chon sangin pathin lung de ya pathin lung lama chu lo thin na hi ti pa hi tu ni ho hin a ka sei do no min hi je chun pathin kom bel witin ama kom na yuitin ama koma ki pelu duitin ama tu sei nit lew hen igam tum del zong i lo thin diu hi tai tuni ni khwa India government koma iki phinuwa iki ho wa i sei lai se wa chu lo thin na ding aum poi henge so group ho zong aki ho naw chu chi zom jing nan te ho poi mi pi hwan zong support hoite a ho poi ahin pathin lung dei chu bol phat hoite pathin lung dei chu phat hoite chu ti hen lang le a pe ding pa le a pe thei pa chu pathin bo hi in India government in the pi ding hi pon India government APD wal so na APD hitan tu di chan gen aki het mo sa ovin APD hi poi amahon gam zong anei po ve tu ni ni kho a prime minister a tung chu ko ham pathi na hi prime minister pa yong pha chom khat bo hi tai hi chi aj tu ni kho a gam nei pa le gam pe thei pa pathin chu ha chung nung pathin chu tu ni kho a i ho pathin a hi in pathin kom zo hi bel hoitin ama koma ama tu sei ni lew hen i lung tu ho i gam thum ho zong ta asa azong lo thin na hin tin thagawa zong lo thin na pathinin ani ta ap diu hi ti pa hi ke ma ki nep na hi in hi chu mi zo se ikinep naw a hi ding le i lo thin diu hi tu ni ko ai pathinin wang ata asan ho zala ka lo hi sa tho tho ding hi ti pathin akite na chu thon ngai lo pa pathin chun a lo hi tho tho ding a hi nai ai wanga ata asan lo in hi kha a pathin lung dei lo wa thil i bol kha awa hi le chun lo hin na hi di lo ding e ho gen theina le ta sa a ikisu get naw le yen thei naw ika naw zo hi ding hi ti hi nam mi pi te le nam lam kai ho ko hi zong le inam pum piu he dinga tu ni ko a hi ka hin sei do hi in pathin kom bel zo hi tin kisu thi ngui tin igam sumu su thi ngui tin ama kom bel tin ama ko ma kiniam lew hen lo hin na imu zo du hi ti pa hi phat mas a gam jung chang tho ka hin sei na ban juma tu ni ko am ka hin sei ki de hi in his to ki hona chun nam pumpi adinga pathin eilen pe ulam kai pu ps interview ki bol na zong kahin kwai ding hi in ananga yu hitin ama zong pathinin ahlen na pa hi aman zong aki he nin ama kinet na chu pathin bo bo hi singin ama kinet na bangai nam pumpi zong pathin na bo kiniam lew hen pathinin ei lo hit pi diu hi ti hi a chaina ken se hin tin hi chi video zong chu anangai khom hi ti sei hiu sei wal ma la ki ngai dong hi tin video ana veo hitin lunglu ta in
pathin kom zo akini amute ti China kan se hintin pathinin angai zo se phathe bu tam hen ki pai China wak se yul khom na ve zo se ama sa penin chibai ka hin bolove ke min a hi le thin thang ho kim tuni khwa ti sina wak se yul khom na i hin ke ho pi ding chu hi le pu PSO kip Kuki National Organization President KNO ama to chomcha seigil khomna ihin nei diu hin tin tu ni khwa seigil khomna topic a ihin manding u chehile tu le tua kuki te political din mun ti topic mongcha ama to chomcha seigil khomna hin nei diu he ti chu ama sapina het sa na ka hin nei hin tin ki pau me sal na phat mun ta ti sino te nei pion ke am ki pam ka sa e tuhin thudo langa nilut pai jingutin tua hi ama sa jang chun ki holim na in nei pi tawin ama hi alang pia ikho pia hele ipiti saidiam hen nunga hi wangin ama hi scripted ima cham lo ki hon ka chilu nuwa ka dei dan ta ka ki ho pi jing ju heti chu ama sapina nam mi pi te masanga ka hin sei hin tin tu ni khwa jang hi scripted question answer ima cham lo a hin tu ni khwa question ho hi le public akuna collective question nampi na het num ho collective ki bola ama ko ma ga ki chia tu a hi ama hi question janga vat masat lo direct answer question i do diu amain a het dei thei dola elo le to thei dol ta nami pi tianga information an pi the ti chu ama sapina het sa na ka hin nei kin hin tin tu hin thudo apat nai na ni lut jingutin apat na kan do num bin chu tu chung mei lei gala hi nampi lam kai khat hin na dola iti pan na lam ti hi ama sapina nin sei pi thei dham sir ka gi pai tu chung ga le kin jong phamo ka sal he jengin khulpa ma ka no ma hin khulpa ma kon ka hongen kong lon lon chun in mun khat ka zo in krul khanen chi chu gol lang wa to hop thei dan na ka ki hop wa pan kan la o hin chule e ho ko ma hung journalist ho hin politician ho hin koi ma zo se chu ngo ham pen drive ham booklets ho ham ai lo le paper ho pi thi na ki pi hin ai le ta bong ai to ki hon chun September la parliament sitting achun opposition ho chun na satan ruling ho cha ho piwin parliament session chu chil thailwin business transaction sa thailu livin asuboyun a hi le ki pam the jengin hinla last 2 days achu home minister in Manipur CM Birenju KCC bolen itika khel damatin prime minister pan last day ni jun opposition ho se so ho sin Indian parliament history aki he Lal Bahadur Shastri ja holim sau pene ki ti hin ama sangin holim sau zone ai wangin Manipur jeng nong chu ku gi ho thu se mala Manipur jeng ja min phalo hai hi che pha chun ka thang tom be sen ken jong gampa ma chia galpa la ding ka gi gu nei ye chun September 22 ni chan ge as parliament session 18 to 22 chu kangain he azong chu e ho ding ai ma cha ki se ta lo pha chun kathanga tombe sen GMF dia ya evangelist ni kitaw sa ajinga chu galpala chiring kati hai aji chu lungna nambe sen thangtom dang amen ka chinai la manin tunia thu phone jom loading na nge tin ai pui nang ni taw bihan ke gal pa hola chiring kai tai kathanga tombe sen nei aji chu he bonga e nu isi walu bi kalungan nain za cha jangamen kati ai le chu da bong chun ka gi gu chu ke ho lim na chu a happy bong in pakai pathin thu phun hongum tan hia chun e hil thojing in nang dinga nagal sat helai hi front line helai hi na politics bonding helai hi nang o thum jun yeu cha nei kin len ta ka pi gu nei 80 ta nei chufa jun kanodong besen icha pana cho jinga pana khol je da loma lungluta September 23 pana tauna kamanchu October November December January February 2024 February tarik som langani ahung ni jun mi lain koin kami pa hin solo netin kachi nei la ka khuna kagal zon na khuna kapitai 18 a phun do pita nei hezo ge ron jun ke nong tauna chiti jun kamang jing na hele tukum January 13 ni ahung ni jun seita nahi kami pa nagal te hoya amta atin amta poi hepa katin kenjong ama kom nang ka jun tan
hejuna seita nei nangin nagal te him la thal jong na dal pon na china na thim nan jong na de pon he ko ma ke ma jeng nei lhaya ne huwa mitlipuma ka nga nagi pumpi nei ken kamang chan nagal te hat na sanga alle thuma hat zon kamang chatai 18 ale kenong ka ven hinge tu kum January 13 ya se hin January 30 apna tu ni chan ge ya hi igal de me chang chang kha kap ta lu hi birana gi resignin aban PR men hiti hin gal miten eteki bona wa am ta pune e ju khana hin gal sat dol chu aban na ju nagamu news kha nang thum news ne hetin adi e ho thum ju UTN with legislature nang ho thum sa lin zo ka pe heti al he chpat par kanin e ko tan do no minetin ale kenong ka sita ni he pa news ne nang ho thum ju ne ta le nang manase country ju ni pe di hitam katile ai poi manase thua kong vilu nei poi tu chunga hi atita nei pathina je juna ban ki do be thelu ahung ki juna sei kitan idong in ati pha kenong he pa state ni pe go no ham katile state ai poi tikita ai hille ki nga kita ala ahung ki phana man sei do ta nei kamite Israel te ong ju gam tep kana pi hin nang ho lagawa kacha kalan nang ho gam tep ka pi di hi tun kalthum 3 steps bunawa tawetin hezi taw na kamang kinuna lek ang kit phala khat step kan ju tawe step ni ju tawe step ke bane step ke ju nive thum me si sawen 2024 August 7 ni hung ni jun na ju tawe na chop khu bon oi tai tua ko na ki pa na ni khu phat dela chi lam zo nai tawe ti nahi heju September tarik se gi ni hi he diu ju September tarik nga hi Bangladesh zong gala mas achip de pa na tarik nga ne singa sina India hung jam lu ni khu chu hin ale chu da bong jun ale hung ki jun se ju na puna pa wa na hi gam thum ma ko khum hi wen nahi wen tua hi gam som ka pi di hi titan ahile hizdo gilon chun chom ka jo chun South Indian khat pain avision and sin pathin in Manipura hi Kugiland state nga happy hi hijo Manipur Nagaland Tripura Arunachal chule Assam gamlen ta to api hi antita ahin lapakai bethin hong kina se ju misal el hatha aizalon le Hebrona tu tang pas ke ma kahi chuje tu nang wa chom khat ka tu tang de aku dilo tun na pijeng langu ke ma sa nga na gamu zo chu na ngai lu na ki pa wa na lhaga umang de na lai nei chom khat ka tu tang de ti nei ai le pakai pathin ne na se kin ne ahung ki chun na gamu su thengun nang ho ang ki su thengun na ti nei he ji ya zu ken kani le koi ko na bolam a ho so to hin se wo katin he ji kani le bol hol ho so chu ni thum sung kang an som la sagi mun som la sagi la ho so min chu kata doin he ji ju civil society ho koi ko ham tam ta organization nga in sube di ti ji chun cho se se chun tun sube taven ningko man na ke lo lo hin mail he garden imai bol the pon to agon sube taven pathin pathe body he ta chu order ka pi hi Sulea sube yong amin alim salu yong amin aha bor che che yong amin hi yong leken ka duty ju na sube di wa ka tia ka nga sai ai le pagai ba thenong ki chun Gabriel van Tilan solen pagai ba thin alung na na chung wa ati pha chun taw na kin na ki kamen pagai ba thin ka chung wa lung na hi in tia taw na mi pi taw na hona jong chang walang agi taw pha chun pagai ba thinin tukar na ka naw na li lo naw jin lunghang ta pong Gabriel jong thu se the pon de ken se the pong ka te chule nanam pom pi wa chu ka ko wa nanam pom pi chu ka nge hin hu hing na ne the di wa ai la hi chu ne the lo ai jong lai ba kilodam tu ne ta san ho nang ho za la hi ka pe din hi ve Israel de jong chu Abraham ta san za la bu ka pi hi hebang chun nang ho jong tu ne ta san ho za la
hi che gam tep zu kapi din hi ve 80 wa hitai tula bana chu se ya chu tua konin hi che ka tu tang nang chu kal hat de hitai chule van nui lengam ho nang nang o ki thu pi dinga hung de hitai ti chen ge se hi ya chu kiniam ta hi pathin milung sit nahi hilanga front line donga dang danga ju golanga sat thi ju sat na ne hi sat powe ka ti poi ball loading ka ti poi hi dong le pathin lagawa iko na hi ji chun hi chi hi kitup do ma he nu ba pakai pathin phat na ichan te te di wa hi ti hi nam pum pi ko mai lungnew lo wa ki pa tai nga diu ka het sau nei ve tu hin tu do ani che be pai kitin lai chun tu do khat ka bol no min chelaya ke question nom che hi le chelaya gam tip ka pi ding ne hi ve ti chu brief explanation nan hil thu zep thei diam sam pakai pathin gam tep ka pi di wa hi ti chu September 20 2024 ahung nia se chu ke pathinin thil hi ka gun tieng le wun tup lo min ka bol ngai poi chuta bong ai ji chun nalam kai pau hi kalan kami pa hi na leng ding wa kalan hi chule ken ama sa en mi pi ka tung ma sa poi asipai ka tung ma sa poi a leng ding pa ka tun ma sa na hi Israel te ka tun jong chun sol chu ke lung tu ai poi David ka lung tu pa chu ke in kalan hi in tunin jong ke man nangwa dinga nalam kai diu kalan piu na hi ta ve atia he chi chwa hele country dam kingdom hidam chi hon he thi live in tun na a hui yong le hi chi pen chu akise ya hele mi tam tan hui lai lai haman ti jin hi chi chu vet ki nai le tu South India vision nei panasi chu hele Manipur, Nagaland, Tripura, Arunachal, chule major parts of Assam ati ngana chule tua Burma langa ku India government in agun ku India to kimat si country neu khating agun chu chu Kachin, Chin, Arakan ti ho hin sagang division ai ho umne to li ho hin he jo le ko na ale sita ko hil tre nga Bangladesh ai mi na thum na pa khoi la som heda bong chu ki wai pu na khat khu pagai pathin ipi diwa ki gong a hi dan hi tu lai hin nasatan ikim vel wai het thi kha chu gala tul hongum tan Pakistan le India ang ki du tan chule sort lai chun India ikim vel hu India te hen mun tam ta ni chu tu ai China ten zo cover gam ta chu Hisdo gilo now China le Pakistan jong pangkho mai jai tu lai Burma bom sem ho jong khu Pakistan jet plane ngan heta gi ti chu he je ya zo mo hung pangkho wa alin bol wai le Pakistan wan leng ho khu Burma ko na minute som na nga kai ho lai bomong se thi he gi ti chu ya la khana mock drill ball an ball ang e ho lang nga bol chu Nagaland Manipur ti aji julang agin mo thu India government jong khun hida bong jai ji chun he jo si hi China le Pakistan ong ki thuai le India hi a botel da chu he jpan le khun India den ong agol pha pen America te ho aki ko lu nu wa hilangai Christian country diwam Zelen gam tiwam chu so do dinga chu pathin thilgu ni chu exact ju se bo bin hidong le tham khat na ilung gelu hida bong chu he thi ne diwa tham khat ga si do hi je tu hin thu do aban ni che be pai kitin tu le tua hi su agreement hi extend ki bol hi tam elo le bipartite tok he tripartite tok hi tam tiang hi tham khat hil chin nan bol thei dem sui extend ki bol lo hilong le sandar le ho hi ki he jinga ki mahin chida banga chu Manipur assembly jun ningkoma chu cabinet chun ho group chu cabinet decision na chu kitha ho pi da lo dinga khat abol ta je wa chu apasi ta je wa chu amo resolution na chu ya jo mo ho yaw lo hin here is central government jong itil mail ho to hin tripartite nei ja chu na mail la ho to hin itil le tham khat sorts of
agreement kan ni uman lang chule ki tha pat dam ti hi ai le ibia me lo zau thelo lai chu ya e me ho hin tam ta hin apprehension ni nevin tun chapna sim go ve ti ha se jivin su gru mon chu hi lo bin sankar na lungwon chu at least him khambe le esteni kan chu tian nang le su hi continue ki volunteer ki sign in den su ki sign na le tok ki panda hitai ti hi chu tua hi su chu extend hinai lo na hotile thu do aban ni chi be pai kitin chilaya manipur territorial integrity ke lo dinga su primber ngoya na signature ke kai pin hi revocable hitam a hi lo le revocable nai lom epijinam itia hi le tu change in official notification am mu theiding in om nai na chi chung chang jang in hil chen nan le nan bol ki theina lai diam e ho chun khota pia chu territorial council chu kila 6 schedule ham hiji ile manipur state chu ke lo chu hiji ba chu manipur cm chu ki kham hil ake kam hil ja chu suena kai wahin ain la tua chu mei tarik thumnia mei lon idal do phan wa chu aki khen yu ta chu ya chu ki pi pan jang tua wang na de de ne ki sei the wa tai ti phan yu ti ki sei ta chu aki khen ni ta chu manipur dan ikan lo ta chu he aju jis soi kai manipur kai bazar roi ki pa jo ai lo ta jo aki pai do ta jo aji jo moni dal do ta ja ki khen ta jo hi chi pet ta jo eke misra le loi ho jo wa im fa la ki hu chu e mi ho to ale ta mail on ta jo gali bol kum jeng le ni som lang na la chu eke misra hong thila het je su ke he aju sur jo se jo na le cheng hom the ai ta po be ti ja chu 2023 September tarikh at ni aju UD with legislature to article 239A to ananu pi chu khutile na sar lai chen tham khat ga lu bekit len chi supreme board noya su aki kai pin chu na manipur territorial integrity ke thelo ding hetia aki kai pin hi tu chan ge hi kilham thadi nai lo ham ti ki sadan deu ge manipur te to na to chu physically we are separated na physical chu ki khan bang ma chu laya sui ni ki kai pin chu tu chan ge kilham thanai lo ham ka akhlam mi chu la aki nanzo se de zon ki khani hu ta chu he a ji loi ho phem wan se ya selin ko ma jong ka se ju ji se do hi wen na a ki khan saim ju vel se se ngai poi ka ti le salam te phem a se do pha na che ke mi sang chu nan se chu na an hilu ju se do wen na mon pan sat na ni de na ji khan cha yu ta ju me a mi sa ki khan chai ta e chi dan chu na kan ta lo ju me ati chu chi chu hile tu hin thu do aban ni chi be kitin e ho hin nampi levera e lo le thil khat tabang in bol gu nu lana MHA hi Ministry of Home Affairs pin hi inil ngam momong ji hi vinna ji EPT danam for example chu ga seidinga keje chi hon jang re le thu ta go nu na dang dang hon jang ai khal MHA thu tham khan an se le revoke hi jing na hi ti hin ahung le le jin chilai ka hi nang muda na EPT na gelam janan se ki thei gam MHA chu aki zai lu na manipur ta jun ki khen hi win azwa se bonga danjo si ta jun ki khen ni da ong do hi ta chu tu pe na ju ki het pi ju central government chu su ka nang ka hi jong le na mo ta jun Indian army le home ministry to in te nga kim hi chu hi je ya chu ama ho be ta jun ki hu the ju ngai chu agu di lo wa le jun manipur dang ki khen wa MHA dong ki khen wa le koi to ki hu di ta ko ni pe di ha ipe di je me je boi chu na hi a mo ju zolding ka ti na hi lovin hi dong at least ama ho ta jun ki hu jing ka hi je wa chu table tok cham thei ta lo wa nga chu telephonic tok ham alo le hita bonga chu official ta hi na ki mu tua lungel chu ki sei hom ji chu si a chu mail te chun to jun tripartite to hi ji chun mail te chu kai lu na adi da tu emergency PR la ya hi ama hon thaleng ani lu pe na hi tham khat chu him kham ta bong be am the ai le adang hi su ju ka ya tok chu pat loiding ti lung thim ki game tu hi chu MHA no ya ju surrender ki bol he lovin MHA to jun ki pang kho ma me le ho ki su lo ka chu chai thei chai lo ding ti zo chu lungge la hi
ตัวฮีสู้ extension ไอ้กี่บอลว่าฮีเลยcenter โตกี่ holding ฮีคุยมา representativeโลจิงผมสั่งจังจนนั้นเสกิดเทียนเฮโลจูสู้กี่ไกลระบบกี่หูน่ะซุมนะกาลากี่หูน่ะจูกี่ตายโลจูนะ official โลจูสู้ตัวกี่ไกลโจพาเลจุนกี่ holding a government authorizable home ministry in Eke misraju isiding ajong ansi so na naga tong ajong bodo ajong eho ajong pona hiso mai to kilon ajong ma to full power ni so cabinet status ani na government ngansi so hiche government ngansi pa to jun official like ho theina ding aju su action so jung hai so akutia hile tu le tua hina ga saying aju su action so na chelo jung le e ho hi suspension of operation hin na su hi ji su extension hi aki char be thelo hi le tu su group ma nim ho hi na ga sei dinga chu ke no noi UPF no yaw mo hi center Indian Armed Force to na sata hung ki boy thei ding din muna lo diam thang nan sei kit na lai dam chu ki boy thelo aje ju India government to home to Indian Army ho to hin relation hi intega kim jing hi ya na selu ai ya chu le ma hon a he ru chu Manipur ten kala bol khum ai ni chima na jama hon jang ju ke ho jang ektiva le ho ju foreigner dani so ba le hi ju thelu ju ja ju India government aje ju India army hin 2005 wa ju Indian general parto suspension of operation kai ju ke kai ju ama sa pe na Delhi south block ana ka kai u ya ada banga ju relation ju isima sanga ju India government he on ki ka bhalu ju e on Kipina independent del giluju chizu government head team chu tuin thudo abana ni chebe ke nutin to ai kumni hung walai tai na that mai jong hi ipti sai dia suppression de tia kum vel ni in manwai tai chi cho hi ai le tu le to hi laya question khat kam hi ke ma onai point na separate administration hi koimina ki dalham ti cha jang hi nami pi te tampi hello na tok sa chi hoi nei le UPF le ke nomina che jing hin na amin pin hi ipimina ki dalham tiang hinan sei do ki thei dem adida chu ken jong kumnia hitan separate administration ni MLA hon nan thu masan wa hin na chu di hai ji chun sei do lo ding khat sing kate aje zo ma hon jong maina bol lo di wa ka si hin hit ni mo ngan jong ka ti lo mo ko ma Ita bang third main ni jun kumnia hitai tivin separate hitawe tivin ho yong na ho lung ven a hoi le jeng e ain la nang ho lam sanga ipina bolo wam ipi boarding na gu nu wam kati jo kati na ju ki resign ding na diba BJP party be jindal haring na divam or two ministry formation ai pan loading na divam na thumla khat pen pen kilan le chun mi piong ki pante idin danu ji ki tho hom danu chu hung effective de hi ain la kin nang ho ko ma chu ni ma dictate ga bonom pun na nang ho hung ki ho win ta ni ma sanga MLA he cha mo ko ma thu ka pi chu hung ki ho ve ta aji chu separate administration dinga lekha na suna Home Minister koma dekha na pilu chu MLA ho chu MLA so mo chu hiji jo aju keno le UPF jong separate administration dinga UT thung chula UT ju iti Manipur azwa ni ro pa ju thelo chu Manipur chu akelwal iti UT thedong na ya ju si question talo chu e ho agreement chu abon cha ge ya chu amel on da su ke chula atu dilo le third May the 4th 5th dunga chu agreement ki chai gu hizo chilaya hi aseina hi ipimina memorandum ki pi ham ti pin hi ga ve vin le MLA ho jong kho ga seiding in bangkhal an pe le ko ki zo ta bangkhal ko ki so mi marti huna pi jing win na sa chilaya kin kan do pin hi koimina separate administration ki thum ham ti hi exact question nan pi exact answer nan pi ku gi zo kiti hizo zomi mark zawlo pi chu ku ki zo kiti hizo
khutile to hin thudo aba ni che be kitin tu la ya hi ga sei dinga chela hin question khat hong kin na ke sim jang choi hi di kit pon tu la ya hi public movement dinga thang a ki ha sap le tan na ga sei dinga chu dilhia patna jinga jang adivasi holam kaina mi zat social activist nam sunga nam ngai lu khangdong tampi ahung kon do tawin public movement hi ki ha thang sap le tain cho hi na ipitin na gelam aji chu chelaya question borpa seidan aji chu government in aki chat pin hi mi pi hi lom tin na nin do pin tin chelai hi ipitin answer thei de kieno le UPF in government koma dim tok akipat dinga chu salama mi ching ho si si ki ko wa helama ko na jong na ki ko khoma na salama bungja moi koi guam ka hegam de bunui langa paulin lal ho doctor ngamjau ho koi ko ki ko wa let zamang ina ka ki ho he ya ju ai government in tok dengan ditawin sudia ijun ho nam sunga dengan EPP phatsumam ni pivin tamo kipi chu public don kitong home kiji home jeng chu hijidung je azamon radio bol pana infala kugi na keso ho in hosa bola cha chu hilai muna chu amo yong tun present ong bol wale khau chu hiji chu kila ukilo draft ke bol sa na lai chu hita ko kija ide de githum the lu chu Indian constitution da ki to dung ja ki bole bu chu sule hiji go chu lo wa tu zunga jong chu MLA hon hiji se ju wa hi MLA lang hon Kapil Sibal Congress MP ba ku khat Supreme Court judge ani chu senior pen tabong chu ama chu consult ki bola hiji dung ju ya chu Pondicherry type of utility hi kipodo hisu Pondicherry a kwele Pondicherry hun Karnataka ajong Kerala ajong state thuma ku district kha nei chu sida bonga chu e ho ajong hilanga naga area uma kuki area uma akicho helu ma chu na ya chu amum na chu naga adinga kuki adinga tai kuki ju adinga chu ta ki bola chu hichan ge aju ki thu hom jing chu aile tu ne aju atumbea public movement itiwa nga chu ip ju a difference mo ipia ki khit na mo tu ne aju ke no le UPF spokesman ten ase chu hile ganga tok ni achia ganga suhe ki kaya tok ni acha la thi ni ding chun khalweng UT ki dinga ju ki pichai sahita kilhon chun ngangin tuhin get team na him khambe milite to kain government ikopen him kham tabang umhan lang tamta si ngai lo him kham sading chule medical food item ho bang chu kitha tu ding ti ho chan ge chu thian nang le heji ju agreement in e wa le government chun sui kai pd tok chu ki pandita chu heju le ki chai de ta chu to a tha be public movement han lang hatta jong le kati hatta hen lang ama ho chun tua keun ho khu take over ball han nang chi han nang hele hedale kun ke ho pi som do mo chu ai le to process hum thei mo han nang jong le kumya nam kan la ki di chula kyong nang kum tam ta akis sa na thala ki choi ja chu thal choi ho chu su thip na dinga iki ho pi ya na to public ki deong le general public jun molbo choi the ya ima cha choi the lo wa I chen gen ha na na bola nang jong le ipi ong henge amuna pressure group ma chu pangte ju MLA ong pressure group ne hi we da ka se pi sa cho he dunia ki go ho jo si ong chun angai chate hilang hon ni keu pi hui angong ka e tia le okay protesto rally ho an bol thiu chu ai wang amma ho in abol wa amma ho to jun government ki ho di lo chu hi ji limitation e ki head lo chu even MLA ong bol de thei ta lo hula
right track nga kichia ama sapa na kase bonga public leader ho consult ki bol MLA ho dong ki thua ukil ho ki la khoma phade za ki phu aya chula igal te chu mi me le te ya chu ama ho chon suwa ko na lado wanti asab jing hila tua jong jong loi ja chu direl geje me ya na age me na chu keno le UPM na tong po iti di ong MLA ho na to ke ho nong ka to MLA ho nong gamtin state ho a partner ho a counterpart ho adang no ki ho piu hita zo ho thil ki bol chu thil I bol ho chu ki sei do al detail lo de ya na ki chat jing he chu he ji pai age ji a chu gal ne ji chu age chu e ho min mo ji hi lo chu ya ji gal ne chu su thima khan ho da zun ceasefire agreement be chu aki kai the ai le suzu ki panding tok zu ki pandi ta chu hilang ding yo zu gel kholo wa tua buina tha asem di dale koi tu ki odi wong amele igale wa center dong igale hi kin wa le chun e ho ju wan pathen tai lo na ki thu video lo chu henge langana ka se bonga zo kan se bonga chu wan pathen ju ki thu video ai ja wang ju ke wang ka hol mo lo chu hedong le se thilvet do la chu na thilche do la chu hi the lo chu imo thang tom manwa chu hezi thelo chu sala chunna naga do be pai ki lang la kan do num chu to chu e ho hin mai le te to hin him kham ning ti chu na him kham ding ti pinu hi e ho hi mai le te to ki cham ding de lovin su group mo extension bol na the dinga MH zo kha khu na yum do da ai ji ju aje je ho mi ki na ni ki that tu tai na number 1 vote la kita na him kham ki board la na him kham chu peace lo pi chu him kham chu fighting chu anga na ding ti chu ya bagai badinen nagalo am da poe te ka ti le mi tam tan ewa pathin igalu chu asu ta nga chamna chu umlo lai chu ale ipi chu yong le manoi le se nagal jok si yong chu finally conclusion mai chu e ong zo anga na bi hela chu ki sa diu ti nei lo chu ka ti hi a chu at least him kham cho mai le e ho khulanga government de ki ho na pau chu ilam zan liu chu la di da tu pr lai pe na chu manipura thu sei ding ho chu tam ta chu sei thelo am pe na chu ikinu chu ki bor chai lo lo te ti chu chi choi hi ke ta hi le na he ti jang hin ni ha group ma ka ki ho na wa chun na chi choi hi hi le e ho in it demand pe nu chu political solution in the form of justice again justice in the form of separate administration again chalaya chu e ho in hi tia chu chamna pi se sei ki ta wa le center langa I we fu chu na hung kang lo diam hung hadai be se lo diam tiang ahung kin na chalai ka chu tin na don bu the hello center zo chun peace accord kha chu peace mong hello just him kham kha chu bol lew chun ke hon su chu kai u devin tok chu pan hu te ti chu agan zo na ding ti bo chu to hi su ating pen hi mai le te hong hi jing di dan ta chola na ai chu la mai le ten cabinet nen su kapang tapo we atiwa aramba tengol ho in mipia khop nyang chu su na la do dingo namat dingo ti chan ge ase he kati tu hin thu do achom ben ani lut ke ta tin to ka do nom he ai lo le ho to Myanmar ki ka bordering jang e ho gam ngan chang hin na more lang si jang ga badinga chu aban le sung lang jang ho lang gam sung hi kin in Saigang region jang hi kin tamu fel azosia emite gam tampi lin ta ini na live na bona khoilo ta bungin chi chu hi ai le laya ka do nom pin chu chi FMR free movement regime ki tipin hi mizotian jang scrub a bolovin achar sa povin na free movement regime hi scrub bol hi mizotian jang na satain oppose a bolovin ga seidinga chu am holanga border fencing a kaisa di povin abale naga area jang na satain atinguvin na akhutia hele tunia hi e holang area pin hi ipitia e ho area di chu ga seidinga sunga jang Saigang region jang aimingan chang to langa jang aimingan chang ka thu za dan to bale langa ho so to khun langa ho so hi emi le mi na
amani hi gam fencing ki kai ne hi la ki san khoi ki chu ve ti ta bong jang ka za ki jin ipt le ho gama chi border fencing hi free ta I bol sa the hom tiang hi nan sei ki the lai dem free ta ki bor sa lu na bol lu di ta thu ki pi so ai le amuna munai tham khat ta mori sa langa hi chi isu be moring ho I ho la hu ka bol noi langa jong chu mino lang eti la hu thu gi be son the ji lo na ga element tham khat ve to ai da bonga chu ai ji tu la ki kin na sing hi chu asung langa hi na bor sa ve gitia tham khat be ni bor sa ve khut dia nang le ka report thei de ti loi chu se pe ho chu ta chu da no chu ja chu tham khat nu ma hin chu la mo nga chu na se bonga chu ti chu ho kol lang la phai lang jong ho sa gam jong chu phat cha demarcation lo chu khat pan ka gi na phai lang hin ka jun tha na kol lang ti da bonga chum su ge hin ten hi da bonga chu ja chu a chu le atanan se bonga chu inda lang borma lang bona imi ga mai ja chu a bong le na ge sa be se lo ai adi da chu so na chu more sa lang chu fencing chu ho se ya na bolu chu ku gin pi ho se ya a je chu mai le ting no mong lai lu ja chu a nga tu ni ha chu akale ba chi gina na a ho yang zo ki de lo pi chu a bolu chu a he am wala ananga le pha chu Saji iga ve vin hi lena ho political standpoint ki tup loji in ka muin na bijinam chile standpoint hoi tai din thei loji win to ko kin thu ka za dana ka khur dana ko na direct ta phu duwana sau pita chi dinga continue sau mai tai na chipin hi ipiti panila uwa inga sa thei diu ham tiang hi nang ma ga se dinga chu tu le tu ai ho adinga nang khialom hi na ko kin nam pi lam kai nang bo se kinep na tabong in hungum do jin na chipin hi na lunggel hi nami piten tunia jang hi apuna tamatam hin ka sei hi lo le na che chung changa hi I ho pin na ticket na lai win na ga sei dinga cho adang danga nagalanga ko border fencing bol jang le niau cha cho na moi re ko kol sunga jang I ho toi ga te le I ho hi hungi khat jemin chipin hi nangin hoi ta na pan la nga sa thei ding lampanga na gon thei diam tiang hi nin do pi na tivin na chilai jang hi tham khat nan sei thei dia isi thiu chu se on ki se ya na bolo du ki ti ya atwa di di khu ai ji borderline khu mi adi da koi ma chi thi te lu chu aje ju burma song ko ki kap tu ja khu Indian army ho border ju khu ta tin ho chu ang lei do go Indian lang surrender go ho ko tinu ya khu border area khu e ho go long lu thei lo ai ta bong a khu mai chu ja ju lang a khu ta se pai ho thu ni lai ta ya khu thu si I thu chu chi be se lo yong le hinge ka se jing ho ya na ki se kin na beta tu hin thu do abani ni che be ki tin sir tua kan do nom hi gampale hai jang ho ki har chung changa hi na ga sei ding ha chu e ho hin organization hi branch tampi ki ni jang le ki khai la nau hi keno le UPF hi jing in na tu chunga hi kimwang chu precisely sabolvin aham do nawe ipiti le e ho nam se pai hoi na ke no le UPF ho hin kam khan jang na ke lo ham ti hi mi pi na aza no min na chi chung chang jang hi don bun anin pi ki the na lai dem he ke jun direct nga tangkul long president pa chu ka hu thu ka thot ni chu he je na hon gala nei bolu he ole kala ayang si phe bol ham ka de la kom ki hu di we ti wa na hung ki hu wa ke wan ma ghet pi po ve agam sunga cheng ho hi bu ve aji chu hai jang di di chu NSN gal la ya chu u cha thumanam wa ho sa te hi au te ni hin hunga num lo anau pe ne hunga nga ho sa ka pan sa de ta lead vipin chief of army staff ani se le anau pan hu he po so ale chamna umpa na chu ipia in piten ho gimin piten thu tan wa idi minau pa ji ho sing dam ta u pai ho sa so le anau pai la sia to ukra base den isu pi ho ko ma dan ta chu
hichi ho ji a chu ama ho ki tu mo ja hung ki hal khadana chi chu a hoi yong le tangkhul long president pa ka ho pi a chu ama in ki ho bol hai pueti hudia ya le kenong seitam pong ka te masa nong kharwe ni wi ki ho sa hi in nakita e hilanga rong me ho i hon hilang isu bui wa le mo khong langa ho chu ka report chu ka sia le nsni hom asola numeo thumam chu mel se ta agyan vo chu hita bong chin tin ale ya chu ke ho bol ai pui ki thu pi ne thi thi ka ki thu pi beta hinge pada jan ki thu pi dio ngai nei aji ken he dong lang mi pi hon head lo hi ya chu nele cha sile chen iza kai na ki thu pi dio mi pi he thi ta tin jong na pi thi ukatile ko go ve ti chu tu ai hije ya jamo ho ka ngan sia na in jong ka sa pi dingo nele cha jong ka thono sile chen jong ka thodo ve ti chu chilai ka chu thamkhat ga ki sele na sir to na sei chu adi su ke na kin information kala jingin na tin ho jang hoiten ni reconstruction ni ti diam na tha sa na chil hajing hi jong le officially a nami pt heading ana press release onan bol lo ji wa chu hin question chijang hi hin dong ina ti ji wa chu na kan do kha na hin ani ki hello zo dan hin pan ni la thau thau ve ti chu ka ga sei do ki hin tin to in thu do ani che be ki len tu le tu hi e ho la hi ko ni pi sei jang le ruling hi nang ho ni hi win na upf le ke no easing in chi choi hi ai le mla ho hin completely SAUT demandable le tu le tu interim government ki form ne dinga hi ipi bola resignation na pi lo ham tiang he question khat hong ki din na chelai ang hin don budanan pi ki thin lai dem jang azo ka sita zulana ni thum masanga chu cha mla ho ka ko wa ka do chu ma ho na ho ki gelven kinwang dictate na bol po wen ka te na separate administration jang chu asei masana ho na hi memorandum na pi win chule kumni len na jong na mango wen phada chan mla ho na ho lim win ki pa mi nahi appreciated ai wangin action imam pui hiya chu nangoi na gi resign di ham ai lo le bjp ko na nong do wa acho party som ne join di ham or tu chung election nahi tu chung ministry form board good nahi kapan lo di weta na sungam lo ham ji ju congress mla pa khat di chun with or without kugi mls 10 mls government form lo nothing na anti na rai jo wichan ya ji noi siu chu na ya ju ken ka ko wa ka do chu aji ji ju ma hon hoi ji pen cho de wam ti juan sei do pha no le ken mi pi ho ko ma chu ka sei ki de chu na organization ho ko ma ge sen jo pha le mi pi ho he no ji du ya chu nai to dio to sa ma ho o nga de dio de ka ti chi sang chu tua isua dinga mi pi nom len ta khan he kin na to hi ha ban thu do ani che be kitin ministry of home affairs in kokite separate administration in the form of UT demand hi completely non negotiable ticket in na hi khutie chu a hiya hi le I chan ge ya na don dingham elo le constitution of india to ki to demand ki bol a hi itiu hi lo ham elo le constitutional validation nei se chi pi thei hi du ham tiang hi koi son hong ki na chalai jang hi pi don bu na pi thei dem mele mp bang jon na se ta chula mi pi ho ko ma chu faruk abdullah amit sa ko ma zaman kashmir chu ne su ke dam ut na pe dam ut ne hi sa go ni ta ma til kab bol lo be de tin jingka lang ni la lang ut thu ma su tai chita bung chu na tu na yong jo ma ho chun amo se chu india constitution jo ama ho chang se si mi lu pi chu ama ho amenable theu lo chu ale ho chun I right ju ki thum diu e ho a chu ama ma chu hong phon do di chu imu ni lo hong phon do de wi na tu a chu mail ho ki pa pa ne nga bo se chu ka ti it is an here ju la mail ho to ki thu ya ju ja ju ma cha problem um lo iki thum diu ju ki che ta ki thum wa india constitution na um chu me state atha jong thum the na lai chu
Article 3 ahuna to in to do abanin chi be kitin chelaya political factor langa thamkhat ani lutin ha chaina lang hi data na tu ni kyauna na political factor ana ki khalo na manipur political factor ani ki khalo a hi jong ki chi sela hi na chelaya kan seinom cho a hin la manipur hi UT 1956 sa UT ni hin a hin chi hi state bu chu 1972 an mu kin hin a hung hi kin a hi le 1956 le 1972 ki ka hoilaya ina umwana koiman in het pha lo he dem tiang he koi sonom ki din na epijinam tile nampi kong tor khat hi na dinga chu Indian dan ai lo la constitution so si jang ne het ding ka ta sangin na chelai thu do na jang he don bu nan nin bol pi thei kin lai dem 1972 aju Manipur state and Muyana hijimasang 1971 aju autonomous hill district dinga hi MP Paukai Hogipjun Parliament azon si an holim masana ijaju imue kiti chu ayaju Manipur government in implementable lo jo aminajam sa MDCM sa 6 schedule tang ipelu sule hiji autonomous district council autonomy atum hill district ngo tin heju hiji dungju aju amma hojun chairman gilang dingu amon budget ki sim dingu hiji ju president through governor athodingu atumaju izakai jani di jo aiwanga hiji MLA somni hohin araidu ki hedlo araidu claim bol ngamlo chutia ya ju ruling open pension chairman lang appointable piwa adi dia bolwa apon jaga mo thu thu achieve chu sa chanum ta chu chi se ale ale ya ju 6 schedule ding chom kha jan demand ule 6 schedule ang mail nom talo anop lo jewa bena bolwa MDC election chu kumsot da ki bollo anam hichu ale atha hung wanga chu 6 schedule la pichum lo imacha cha thelo hije ya ju tu a chu e ho chun 6 schedule ding ai lo ang le tua ege misran se ju 6 schedule mong ju di hiven munjo se 6 schedule mi jo se chim gum dan article 371 c a jong chu ide de I had root zo dio for example 6 schedule who lower primary teacher change appointment kipethi chu ale to aju high school teacher ho change appointment pe thi authority yong alule dan ho chuna adang na ho chu tam ta head lu na parliament and bills of personal ekita chu law na ila thei di hai ti jo alai langa chu ka panu le ke 2006 schedule mong atila ka ginil jimuwa ai pijon ang yong le ai ba kilodam article 371c dungju jun chiu de dia final tarik thum liya tarik thum ma ki panu chu ke hu panu ai le linga gu ma chaiding ti ju abiran in ahead gali bol dan wat anor no mang di bai tilanga ko apan le hia ju langkan iwang ule phat tai de di yudiong gi thum thiu ta chu hia ju yudi thum ju ama ho bol he bu chu ama ni pai ji ba ju Manipur integrity ke loading ti yong dan yong chun is asu ke ifal piu UD thum ja state thum long le thum thiu ta chu to hi Manipur dan ju kan lo ta chu ka ti hia ju tu a chu sandar na se ju tripartite hi ji chun ama ho ang alung thim a hi jep na diu chun him kham tong be bol hu de ven chu teng le su action bolutin tok PR hi sung jun tok su chai lo do of de ti hi chu ki game to so di ta chu to in personal question ga ki dong len na sa entertainment ta bongin birin hi nangin ipitin no mom tiang nge mi tum pinian nom ding ka ta sangin na birin hi ipitin no mom tiang nan sai thei jam ama hi mizo tupi nom parts media
amena hong ding a popularity ade be se jo birenin ministry by force as BJP de form sa jo 6 months ni lingi dong la form thi jo hi ji phan na naw pan so lai kai nai yin vai ai le ka win long se ten ku giem le thumbe ni pin chu ti ai la ka hin de heta aku di le tia ungam thang le ginson ho ka pi jo thum chu ka le jo an ni chu ka le na ai jo a chai le pp ka bol pi da mati gam te na se jo ai le las a chu a khat ipiha paukam RSS a kuna paukam jong hunga ina sulin jong heja aman a secretary ho I ho ama mi ho si minga mi ku man sola ita ju e ho TC ding area ho min ho IPP ho ban sa ga ju kasuna kapia bol chai le ding dana ase ai ba jo seong ju ita ju le ba ai le gamjo si forest reserve hi sauta ita gam tinai ta ki chema bonna chu las azu ta e hoi tha chai ding tia hi a kha thingno ho si chu an go khoma kurkom gi di khoma bol chu las azu arambai tingol ti ho meite liponi aleng pau to an bol hona ta je ho chu tha chai ding a plan bol ho ya ma hi mi zo ta lungdonum ta mihim aparte ang senior hello chu junior ta khan hi ja chu a polar base e khan aluna akat lal base e khan hidam ipi tidam dan mom ta mihing he chichu personal ai ki do non in to en to do a chaina ni cheta tin to ni ho I ki holim non hi interesting topic ngan chang hong hin na nami pi te het nom ngan chang in zowa ka sei ma bonga cho it's a collective question hin na collect kan bol le lia kan do ni hin ke ma personal opinion jang tham khat kiet jang le na nami pi ten nang nam lam kai khat hin na cho na do nom changu I ki dong zo tai nang in jang na do nom cheng hoi ten an sang na bolin na chunga ki pa thu ka hin sein tu hin chai na be eding in nami pi tia nga na I movement no ai lo le current way forward it dem I movement no a chi zom thein na dinga tham khat sei nom na nei le nin sei pi thei dem he nammi te ding wa ka sei nom pen chai le pakai pathin ne hoi ilung sit wa I hu wa amasa e hoi tha chai ding ni sunga tha chai ding ti India lin pa le hichwa pa ki ho to a e ho tha chai ding I ti pau hi pakai pathin ilung sit ji wa ko bru le siwa han sol chu ama ni jun pathin ka ti lo na pathinun nang ni sunga tha chai ding ka ti wai le ka khodu he nu win in sol hi lejo sin a chon na phun de ti ba ka chon naw chu phung dinga in sol wa he bo ve ti chu hi che ji a chu nang wan van pathin na ni khaw na wa pha be se lu we galum dehi alu hiti dingi khatering ti thilo jo se pi wa last a chu December tarik ngani 2023 a chu siwa last ahunga chita chu last ahunga chu ka do chu ipi ho khwa chu na ho na ngam ka tiule ke ho hong hi langu nini sungai tha chai ding ti pa hi ka chai diu ke ho hong hi langu nang ho lam kai pa le chwa alin pa le nagam pum pi lam kai pa ki thu a nang ho tha chai ding ne tiu thu hu chu ke hon ka se lo le a se ding koi mam pu hi ja na pathin in so le a ti chu ko ti chu ti ya chu pathin in a ko da he na chu le pathin mi pathin ki phon na hi ja khu ani si ta bonga khu kaw ho doi ho thil ho khu Jesus Christ amen born in the pon jo iso be ho judaism ho kha jong chu ni khana chu thilan wo phana chu an polu no ai le a Jesus mena no de ti le khan nom lo na a khu ti lo le Jesus Christ amen ka pat lo le koi ma ka no thei poi ti le evangelist nun ai le ta thi ding hong phana chu no ne ti phana Jesus mena born in ata ano do chu ka ti Jesus mena khulaya khulang ki sama pona pathin na tong jinga imu so ke approve chu zakati ai le tu chan ge ai ko brule sivana howe
ti chu ning kum ma sa chi do hon ta chu to ko na pathian lagaw thiang bu hung jing hai ta chu hi je ja pathian lagaw in ase chu gam tep ka pi di ai state som ki wom khom chu ka pi di he ti chu alam kai ding chu nang ne ka mi pa he ti na lai chu cha kai ke wan ka lung ne ro be hi ya mi pi ho tam ta hon ki phin ding sa ding kap ding ti loi hi group khan hin lungel thei jep csu ho le kenu le upf in constitution dung ju mu the na etia chi hi win chong chu ase ka sa lu chu chi win pakai pathin phat ama phat asun kan chi ban tam ho ka dem lu chu ka support ni chu ai wa ipidi ju wan pathin bo chu min country khat ka pi de ti chu ya chu nam mi te ho lung neu hi win pakai pathin e ho ho ngai lut be se je wa hungai bu be ti ka se do ru mi tam tu ni se ge ne the hi ben ka ko ho lam kai ho nam lam kai ho ne them po ni khala nong ki si te di wa hi awa ga mi pe di wan pathe nai bo nei wan pathe ka ngai lut ka cha te nei ve ti sai je dam selvin ka ki pa ki pa om le zingin eho Christian te dinga kinep na chu ban pathin a hi zingin ini seima in he jingma bangwa tuni ko hin eho sanga population tamzo ake khat jang kiling lo hin hitia I hin do naw hi chung pathina kon he ti chu a chaina ka hin seinom hin tin tuni ko ti sine wak se gil khom na I hung ki holim naw hi chan chu hi tan tin he chi ti sine wak se gil khom na ve zo se avelin na chung che wa ki pa thu kan se ki pa me sa ki ong ki pa